Dobrodošli u Temu haul! Let's begin with this. Sve ovo je koštalo ukupno oko 3000, ništa više od toga. Ima preko 10 stvari. Ja ću se ubijem, ja ću bukvalno da se ubijem. Ovo sam vidjela da je dosta veće, da je onako pufnasto, treba da se stavi na ogradu od stepenica. I oni su promijenili dizajn i sada su stavili pravilne slike. To ovako izgleda. Malo sam razočarana jer nisam dobila ono što sam prvenstveno vidjela, ali dobro, nema veze. Next! Druga stvar je dekoracija za jelku. Malo mi se ne sviđa boja jer sam mislila da će biti malo tamnije. To izgleda ovako. Dobijete 6 komada. Nisam otvorila sve jer previše šljašti i svuda su šljakice. Ovo je nešto za četkice, za šminkanje. Materijala kog nisam očekivala, plastika. Imamo ove mašnice za jelku. Vidite kako one izgledaju. Također 6 komada, baš mi se sviđaju. Ogrlica, tako ona izgleda. Ovo je za jelku, stavi se ispod nje. Izgleda kao ono za WC šolju, ali nije, verujte mi. Lepi materijal, sladak je. Mekan, tanjušan, ali dobro. Vidjet ću zašto je što, ali mislim da je ovo za kao poklopac od WC šolje. Ovo da ide ispod za noge. I ovo da je mali tepih koji je za ispod lavaboa. Vidi se kako je i pufnast. Nije toliko debel materijal, ali mislim da je taman ko se tipa umokrineš da može lepo da se osuši. Next! Ovo je jedna ukrasna stvar koja može da se stavi na jelku, može da se stavi i na sto. Da, ima dosta ovoga, sad vidimo. Bukvalno je preko cijele prostorije. Nisam očekivala da će biti ovoliko dobar kvalitet. Ovo je mekše od moje kose trenutno. Nadogradnja, kasnije samo pričvrstite. Kada stavim preliv, kada se oforma, to otprilike bude ta boja. I zadnja stvar za sad. Zip. Također kosa. Ovo je, na primjer, gori kvalitet od onog. Jedan deo. Imate 4 ove klipsice. Drugi deo ima 3 klipse. Treći deo ima 2 klipse. I četvrti deo također od 2 klipse. To je to za sad. Čekamo još 2 paketa, pa snimamo dalje. 3 weeks later. Stigo je još jedan paket. Ne znam šta sam naručila. Tu je mačka, ako čujete random mjau mjau, to se derenom ptica na... Ova lampa, koja se stvarno nadam da će biti dobra. Sve ove stvari smo uzeli za ovu prostoriju ovdje, zato što planiramo da nam bude office, gaming room. Sve ovo su zapravo dekoracije za prostoriju. Naravno, bit će još stvari, ali ovo su te neke početne. Radi na USB, dobijate daljinski birol kako to izgleda. Držač za telefon, koji će nam biti jako potreban za gaming sto. Kad snimamo klipove, dok igramo igričice. To izgleda ovako, ovo je podesivo i ovo je podesivo. Ne mislim naravno do kraja. Bele boje, zato što će nam stolovi biti bele boje, kao cijel setup bele boje. Dobije se ovo, da se jednostavno ne mrda. Sljedeća stvar je ogledalo. Ima preko sebe foliju. OMG. Satisfying. Dobio se ovaj krivi efekat. 12 komada. Možete da lepite u bilo kom stilu koji želite. Sljedeće na listi je ovo malo čudo koje uključite na USB i ono sija. Gledat ćemo ovdje na birolu kako to izgleda. Sad vam produktima da se kupi u Pepku. Mi smo ovaj platili 300 dinara na Temu, a u Pepku čini mi se 600. 4 police. Dobijete i šapici. Ako se pitate kakav je osjećaj, kao grubo drvo. Malo je hrapavo, znači da neće stvari da se kližu s njega. I kada budemo okačili na zid, vidjet ćete snimak. Mapa sveta. Mapa. Ide na zid. Ovako trenutno izgleda. To se tako cipne. Imate foliju pozadi, napred, koja se također skida. Fuck, ovo je lepljivo. Nema veze, ovo je folija, prvo što sam ja skinula ta lepljiva. Glavna folija je ta što je bežikasta. Znači, ta. Vidjet ćete tu snimak. Prvi ending za Office. Uskoro će biti part 2 kad se sredi ostatak. Yes. Nadamo se da vam se svideo klip. Like, share, subscribe ili ti follow ako ste na TikToku ili Instagramu. Peace, mačko. Peace!